Тогорочне фінансування того юбіларного фестивалу «Мелодії Руського двору» у Шидзе буде за средствах єдинственного конкурсу за проєкти у області культури, за združenja i organizaciji, a konkurs še zakončuje Nješka. Toto mezi inšim pojašnjene na včera večera otrimane Schatske upravi Kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš. Projekt porihtani i Nješka uručeni konkursnej komisiji. Inšak od toho roku najavene, že festival uhodzi i na kalendar podžijoh kulturnog ljeta u opštini Šid. Tiž hutorene, že tohoročni šidjanski bal po dlhšej pauzi bude otrimani u Ruskim dome 18. februara, a formovana i delegacija društva, kotra na povolanku z kulturno-umetnickog društva Dragutin Dragan Koljesar u Bačincoh bude prisustovać na Schatski u Bačincoh, na ktorej bude bešedi o roboti toho društva. Najaveni na Schatski prihod predstavnikov Nacionalnog sovitu i Zavoda za kulturu Vojvođanskih Rusnacov. Schatska bude otrimana na jutre na 18 hodin.